Če bi se pisala knjiga o tvojem življenju, kako bi ji dal naslov, oziroma dala? Kako biti površen perfekcionist? Ok. Za voljo zgodbe. Kako? Za voljo zgodbe. Ok. Drugačen od vseh drugih. He's different. Pick me. On je drugačen. Jaz bi dal pa all good things must come to an end. Vse dobre stvari pridejo k koncu. Ok. Depresivno. Sneg v puščavi. Ok, I like that. Kakšna je tvoja definicija zabave, oziroma kaj pomeni se imeti fajn, kako se najbolj zabavati? Krog najboljših prijateljev, kakšen kozarček, 2. Okay. In obvezno dobra muzika. Okay. Kaj je dobra muzika? Blaž, vprašaj, kaj je dobra muzika? Vse razen Balkan. Ok.